رادیویا دنگی گل دنگی آزادیه. جنابندان و چهنا رادیو دنگی گلدن با شیرو 22 جود ماه 2025 چهارشنبه لبریکسل ساعت 15 آمده 16 گدارن هیچ منو چه هم پیشکش بکن دم آزادیاره بر آپویه. هیلین امید کمیسیون حتی که هفدیتین بره برا پورنه که وی نجدی به اندام تفگر آزادی کردستان هیلین امید دبردوام آنرخاندن خوده گود ام خبات کمیسیون به بالداری دشوپینن و هول ددن فهم بکن اف کمیسیون لسر داخوازا ریبرا پوهات آوا کرن و آرمانجا کمیسیون جواک کرنا پیواشویا جواک دموکراتیک و آشتیه لهمبری که ده چارچوبه پلان خود به گلک در دوران را هفدیتی کرن جی تو بانداراوی چه نابه چما جبر که جواک لدری پیواشویا هاتشتن بلاف کرنا لسر دمه و مجل کرن گلکی اشکریه کمیسیون بوی مکانیزمای کتی بکارانین نوی به کمیسیون یکیتی پشتوانی و خشک براتی یا نتوییه لجبو پیشکتنا و یکیتی پشتوانی و خشک براتی گاوک ارینی ناویتیه ریبر آپوژی گوت هگر اون آشتیه که چه بکن هون نکارن به زنده بکن هون دکارن به مخاطب نویره بکن لهتان ها نزیکاتی کمیسیونی نینیه و هینا چارچوبه و کورایی پرسکره که جدیتا بویر فهم نکرنه هر تم دبیجن 100 سالا نویا ترکیه امکتن 100 سالا نویا ترکیه باشه دپیواجو چارسریا پرسکریکا کرده دوی تواهی ترکیه و دناوا گلانده یکیتی بیاوا کرن یکیتی تیواته چارسریا پرسکریکا نتوایان و مسوگر کرنا ده قانون و دستور بنگهینده هیلین امید گوت دم پارتی نپککیه دم پارتی نکارته کوشینا پککی تمثیل بکه دم پارتی یک سیاسی یا ترکیه رول کوان یا گلکی گرینگ هیه و رول آخواه دلیزن یکانه تمثیل ایراده و سر مذاکره‌وان ریبر آپویه نابکو کمیسیون آخافتنا دایکا کرد به زمان خواه خدخه بکه نابکو کمیسیون ایراده و سر مذاکره‌وان 6 میلیون کردی ریبر آپو جندیتی ویوره یکمین مرج اوه که دوی کمیسیون لسر بنگها آزادیا فیزیکی یا ریبرتی خفاتین مافی هیویه بمشینه دوی جبو انتگراسیون دموکراتیکا جواکا کرد پلانسازی کوره آماده کرد اف پرسکریک نتنه پرسکریکا کردانه پرسکریکا همو جواکی او گلین لترکیه امو که تفگر او گل بدلیا ده مجارا هفدیتنا بر ریبرا پوره اری ناکن خوشکو براتی و دموکراسیا ترکیه ده هفدیتنا بر ریبر آپو و آزادیا ویده اف جبو ما شرط نبه نابه گک تبلیغونا لمشه هشت مجداره تبلیغونا لبانگا ریبرتیه افسروک کنفدراسیون جواکین کردستان لالمانیا کنمت کرم گک جان فره لسر واته و آرمانجا مشو میتینگا هشت مجداره یال باجار کلن آلمانیا یاقفی کرم گک دیار کرو گوت گرینگی مشا ای سال جیندن جدایه دمشین بریان هاده مد گوت بلا تجدید بشکه تجدید حتی آستکی شکست به مشیره هم دبیجن ایدی بسه دوی ریبارا پو جیم رالی درکوه جبر که ام ریبارا پو وکه نونر 6 میلیون کردی دبینن راگرتنا نونر 6 میلیون کردی لناوا 4 دیواران آنتی دموکراتیکه بن پیکرنا مافی گله کرده لبله ایراده سیاسی یا کردان لایمرالیه تیگرتن هر وها ج 15 سباتا نودو نهان اوفر و دبن تجدید که گرانده کرم گوک هری داوی گوت دهشت مجداره ده به پیشنگی جنو جوانان وکه جواک و جواکین دن را دوی ام بهرکن کلنی ام جاره کدن ببیره همو سازی و هزان دخن که جبو خودی درکتنا لپیواجوی ریبارا پو ام ایراده اکی نشان بدن تبلیبونا لوی مشه ده همان دمیده تبلیبونا لبانگا آشتی و جواکا دموکراتیکیا 27 سبات یا ریبرتیه جبو پرسکری که انگلن روجرتا ناوین پرسکری که کرچاره نوسی دیارده که دوی آسته ده گاوه گرینگ جیانی و دیروکیه گریدای نیج استاره به بانه سالبگر شهادت گلناز کاراتاش بریتانه جان فراغفین گریدای یج استاره دنیا روناهی گلچین هیوا و ویندا شاهو گوت دوی جن به روح بریتان لطور ریبرتی ببن خلق خطا آزادی دیار کن خطا
تکوشینا جنه دیار الشخص اول بریتان د جبو همو جناجی خطا کی تکوشینه خطا کی فرمانداری جن خطا کی فدابوینا جن خطا کی چکداری شخص جنه دا جبو همو جنا هات دانین ام جوا کی جنه کی ازدن هل تکوشینه دا جی خود گیرن عمل به خطا دا اجبو همو جناجی براستی جی تکوشینه بمشین بو بی مه مرو هست خوبی نساز زمان راستی جی دبیجی یعنی خوشک بونا راستی جی رح آزادی خوازه شخص هوا بریتان برخودانی هوا بریتان سکن هوا بریتان راستی جی هوا بریتان سرکوتی شروان سال کی بو اما سرکوتی فیلم کرد نه جی وقتی جن ام دخت هوا بریتان دمشن جنه کی کود کلانا دا سربلندی باند کی جن جیان آزادی demek ki ketna bindes buna ku dixwaze ve nasnama xoyar rast tekuşin bide meşandin ev rehi war jiyan kirin ne mümkün ku haqiqata jine ava kirin veki heval beritan bastı ki tücari xanet nakim u xoznara davet yani tücari beramberi keset heval beritan yani tücari veki gerilla veki militane ki emji xanet nakim u şokdar heval beritan bibin jin پویستی بشه بس یعنی شوبدار اول بریتام بوین هن اول بریتام وی خانه قبول نکرد گوت یا ایدی بس خود نارا داود پویست جنشی پویست وی کولتی قبول نکه خزمین گرتیان زلمال گرتیگه هاند دومه خزمین گرتیان بالکشان سر پیواجویا که به اینسیاتیف ریبرا بوهاتیا دست بکرن و داخواست کرن که دمل دست گاوین پیویسوارن آویتن İbrahim Ümit Yarkırku Kurrevi Muhammed Ümit Legirtika Erekli de hücreye ye keside tegirtin u got Kurremin tebiku destiki bitene heye betana seri xwe de hücreye de tegirtin ev de dabin kirna peydiviyen xweyin bingehin de zahmet yandık şine girtiye nexweşiye negirtigahan nabin nexweşxaneyi Kurremin bi sexetiya xwe betene tehiştin cil û berg û xwarina xwe bi destekî dike gardiyan carinan avê fena kun û xwarinên nebaş didin ev zilme û li tevahîya girtîgehan ev zilma mezin dewam dike. İbrahim Ümit got em baweriya xwe bi dewletê nayînin rêberê me destê aştiyê dirêj kiriye û ji bo pêşîgirtina li rijandina xwînê gav avêt. Lê dewlet tu gav neavêtin. Eger Tirkiye bi rastî aştiyê dixwaze divê pêşî zimanê Kurdî nas bike û piştrast bike ku girtiyê nexweş dikarin bi malbatên xwe re hevdîtinê bikin. Devê gel êdî devê rewşê de bêteng nemîne. Sêdar Sertkaya got birayê min mazlûm li girtîgeha wanê tîpa fetê girtin. Birayê min ji sala 2019 vir ve girtiye. Her ku diçe xerabtir dibe û ji destpêka pevajoyê ve di girtîgehan de tu sererast kirin nehatine kirin. Devê dewlet gavên berbiçav bavêje û divê herkes azad bibe. Em dixwazin li her dera Tirkiye bi awayekî azad xwe îfade bikin û xedexeyên li ser zemanê me werin rakirin. Ekrem Hazar jî got birayê min Fethullah li girtîgeha bandırma tîpa te hejmariyek tê girtin. Li girtîgehan zilm heye mixabin pêvajo tenê bi gotinan de dimîne. Rayadarên devletê sozên dane bi cih nayînin. Devê gav bên avêtin dayî kêfxweş bibin û girtî bi malbatên xwe re werin cem hev. Devê zarok cîwan û dayîkên me karibin xwe bi zimanê xwe îfade bikin. Xwişk û birayên me yên di girtîgehan de bi nexweşî û xizaniyê re têkoşînekê dikin. Devê demildest gav bên avêtin û hemû girtî azad bibin. Ji bo propagandaya rêxistinê pênaseyek nû ne sûçê siyasî edliye. Bi pêkirinin mafên li girtîgehan her diçe zêde dibin û dewlet tevlî hemû bertekan çareseriyê nayîne. Yek ji girtiyên ku rastî beadeletî hatiye Tansu Işıklı'ye. Tansu piştî 6 mahan hate berdan û ji ajansa Anefê Raqifî û got ez ji ber propagandaya rêxistinê di sala 2015 de hatim girtin. Destur nedan ku zaroka xwe ya ji 6 salî piçûktir bigrim ceb xwe. Hevjînê min jî li girtîgeha Giresunê girtî bû. Zarokên min jî li mala me ta xwe diman. Tansu Işıklı got ez bi 2 salan hatim ceza kirin. Dema hatim girtin ez nebirim cem hevalê min. Min jî dest bi girêva birçîbûnê kir. Rêveberiya girtîgehê gelek zext û zor li min kir. Gelek astengî derxistin pêşiya min. Xwestin ez hevalên siyasî reş bikim. Min ev xebûl nekir. Tansu Işıklı da zanin ku mafê dayîkeke girtî heye ku 120 xeyan bi zarokên xwe yê ji 6 salî piçûktir re biaxife. Tenê 10 deqîqe destûr dane min.
پشره اسکرم هجره یک کسی و 6 ماهان ده هجره دمام. اف پولیتیکای تنهشتنه و ده سپوره ده هواستندنه ده جی تجودا دکن یعنی مروان جیهان خود دکن. تانسو اشکلی هری داوی گوت پارلمانترین که وی رپورتاج من بخوینن بلا بچن هفدیتنا صدا بایکان. اف ده هجره یک کسی ده دمینه. ده رaya گشتی یا ترکی دنگ صدا بایکان ببیزه. ده قانتینان ده آلاف کمن و ده هجره ده آلاف ده قدیان و ندانین. جچونا روی جی دور هبو و دویا بو گرتی مهکی راوستن. دکتر جی مینا روی برین گرتیگه بون به پفچون و نیکاشان درمانددان. یک جی پرسکره کندن جی لگرین بون و بین آفور و کورد هاتن کرن. یادن جی داخوازنامه بون پر درنگ برسفددان داخوازنامایان. لیزمیره قیدن جبو کردی دست بکرن. هفسروک کومله لیکولین زمان اوچانده یا آوستای رمضان کایگسیز دیار کرد که قیدن کورسین زمان کردی دست بکرنه و جبو خودی درکتنا لزمان کردی بانگا سرلدانه کرد. کایگسیز دستیشان کرد که کومله جنوب و بویه و خباتین خود دومینه و گوت خباتا ما به آتولیین لسرویشه کردی بردوام دکه. امجی کسی پریان ناگرن سیاست دولت هر تم لسر زمان سکنیه هر تم آستنگی لپیشیا زمان کردی چکریه و افراندیه وکی سازی آوستای امبانگل دولت دکن که آستنگی و ظلم لسر زمان کردی راکه بکارانین زمان دایی که مافی خوزاییه کس نکاره و قدخه بکه وک آوستا امبانگل همو گلی خواه به تایبتی خواندکارین زانینگه دکن ورن قیده بکن و تولیمه ببن ام هیوی دکن که گلی ما پشکریه بدکاره ما تبی همو آستینگیانجی امه هتا داوی کار خو بدومینن گر داخوازک جبو پرورده کردی هبه ام دکارن لنافچه ام پولان وکن و ماموستایان بشینن کایگسیز دستنشان کرد که او جبو زمان کردی به زمان فرمی دخبتون و گد ما آفیش دالکاندن و لطاخ و کولانان بلاف کرنه ام دخوازن که زمان کردی به زمان فرمی و زمان پرورده دوی دولت پولیتیکای خو بگوارینه و ریل بر زمان دایی که یه گل کرد وکه ام به تایبتی پشکریه دادن پیواشه آشتی یا بردوام و ام پشکریه بدن انجام وین ارینی دداویه ده از خواستم شکل مره ببیشم ام خودی لزمان خود درکوین از دین جه افرینه ام دخوازن وگرن وارن خواه ولاتین از دیگن جه افرینه کوچبر بونه اون حال قاموش رو ادمینین دیار کرن که اف چند ساله او در روشک زحمت دجینو گوتن او دخوازن چاره سریا سیاسی و لشکری پیک وره داکو وگرن باجاره خواه یعنی هندور کانتون عفرینی ده چالهات داگر کردن سریکاری گیری سپی به تایبت هندور عفرینی ده 306 گندوارین هندور ده کانتون عفرینی ده هایم تجاری هلوستوان نهاد او کردن کم کردن کو هر تم ول سردوزا وگراندنا جواری وان به ام دبینن راست عفرینی کو نها کسان کدور ده جیان دکن راستش حاله وان نتحاله یعنی هر تم انتها قرار در بست بن هر تم کو بیر حتی جیان دکن تجاری نکارن در باسی نو ملکی خواب بن یعنی ایسال جی اف راستش هجماره که مازن کو زیتونین دست واندن نه هنو هرم برف کنجی لی رغمی و تشتیج کو یعنی ددن ماشون در هری ما عفرینی ده برای خوجی فکری ددن خیا کرن ده ببر خلک عفرینی وگره جواره خو یعنی هلبت نیرینی حواله می کو هرتم ددن خیا کرن کو اگر وگره کواره چه کرن وگره به اولهی واره چه کرن نافی من روجان جون دویا وقال عفريني وانت بينجي انه كش بريده درب اسبوع النهار الملي حلب دجي هاتنا يعني هاتنا كش باركرن ام بنا حميد دولة النتوي دكن اورلي كوريا قال عفرين بكن شبو قال عفرين بفتنا جه وارخه ايدي بس كشتنره ايدي بس قركننره ايدي بس زور زحمتي رج قال عفرين ده هازي ما كو ام بفتنا عفريني حلقه سياسي حلقه عسكري ورا رونشتن افقل بالسياسي بعسكري بهذا خاب وحمي بارستنا خاب بفتل عفريني وام دخواز ديكنجي ام هيسول بفتلن عفريني نوع من حسين علي يوسفه هج عفريني ما زيدا گوش بري دي ودار هم دخوازن انا عفريني مثلا اهل تركو مثلا جي بكشين چته ما جي بكشين وداري هم دخوازن قوه سوره ديمقراطيه تكبه عفريني ام سر بلند هر عفرين خو ده پیشنگاه پرتغال ده بشا تایبتا برهمن ربر عبدالله اجالان ده پیشنگاه شهید هرک ولا پرتغال ده وشان شلر بشک تایبت جبو پرتغال ربر عبدالله اجالان بخطاند
دستای چانده یا باکور و روجلت سوریه و دستای چانده یا کانتونا جزیره لقامشلوی پیشنگاه شهید هرک اولا پرتوکانا نافنتوی یا نهمین نداردخه. پیشنگاه دهیا 26 جوتمه بدومه. 51 وشانخانه، پرتوخانه، کومله، کووار، یکتی و سازی ج باکور و روجلات سوریه، باکور کردستان، باشور کردستان، عراق، لبنان، باشارین سوریه، لاذقیه، دیرا، حلب، شام و بلژیکای بشتاری پیشنگه بونه. وشان انشلر 24 پرتوکن ریبر عبدالله öcalan پارزنامه نرخاندن و بروشورین لسر نرخاندن انوی این به کردی، کرمانجی و سورانی و عربی پیشکشی خود راندکه. 85 تن توف گنم لحسکی هاتیه بلاف کرن. سازیا گشتیا زیده کرنا توف جده سپیکا و مهیوه لحسکی و نافچه انوی دست به بلاف کرنا توف کر. تکلداری مجاره سرک سازیا زیده کرنا توف لقمان حسن جه آژانسن راقفی و گد جودکار سریل ناوندین شیورداریا چاندن یددن. جبر پیوستی آوان آگنم توفته دست نشان کرن. پاشه جودکار برای خوددن سازیا ما و جبر توف خواه وردگرن. حسن دازانین که میختارا توف لگوری پلانا چاندنیت دیار کرن. ده سازیا زیده کرنا توف ده 8 جوره این توف گنم این هشکو ترهنه. لقمان حسن ده داویا خفتنا خود اشکره کرد که او روزانه توف گنم لجودکاران بلاف دکن و او آگاهی دا. حتی نها مزیده تری 85 تن توف لجودکارین هسته که او گندن و بلاف کریه. لموسول و شنگاله ده مهانده 84 کسیان داوی لجیان خوانین. لگوری آمارین فرمیین تبا ادیا موسول جسر ساله هیا مهان نه ایلونای 84 کسان لپارزگاه موسول داوی لجیان خوانین که 18 جوان ازدینه. لگوری آمارا آسایش ازدخانه جی دناوا نه مهانده 16 کسان لشنگاله داوی لجیان خوانینه. زیدبونا رجای خوکشتن لعراق نشانه آلوزی شروطندیه. دناوا کسین خواکشتن ده جن و جوانین زوجی و نزوجی دیسه خواندوان بجشک و پیشدار جهنه. فرماندار سپاه پاسداران ایرانی لبغدادیه لگوری مدیا عراق دوه بشه فرماندار سپاه پاسداران ایران اسماعیل قانی جنشکا و سردان عراق کریه. چافکانی راگاند که اسماعیل قانی دوه بشف گیشتی بغدایه و تی پایین سرکرده این سیاسیین عراقی و فرماندارین کومن چکتاره بجوه درباره مجاره دهیان نها تداخیان یک فرمی نهاتیه داین. لموسول و شنگاله ده مهانده 84 کسیان داوی لجیان خوانین. لگوری آمارین فرمیین تبا ادیا موسول جسر ساله هیا مهان نه ایلونای 84 کسان لپارزگاه موسول داوی لجیان خوانین که 18 جوان ازدینه. لگوری آمارا آسایش ازدخانه جی دناوا نه مهانده 16 کسان لشنگاله داوی لجیان خوانینه. زیدبونا رجای خوکشتن لعراق نشانه آلوزی شروطندیه. دناوا کسین خواکشتن ده جن و جوانین زوجی و نزوجی دیسه خواندوان بجشک و پیشدار جهنه. گدارین هجا منوچه پیشکش کرن دن باش. evder radyoya denge gele. اندام تفجر آپوی هلین امید بو میوانا مدیا هبر تیوی کمپلویا نه جوتمه مشکلی هشتی مجداری بیواجه آشتی و آواکرنا جواک دموکراتیک خباتین کمیسیون مجلس گوهرتین داوی لین لروج آوا و سوریه اندام تفجر آپوی هلین امید وان مجارند برنامه تایبت دنرخین و برسوا پرسین روزنامه‌وان سردار arend ده. Genel olarak Türkiye'de tarih bilinci çok zayıf. Tarih bilinci zayıf olduğu için de aslında işte hani demokrasi mücadelesi, özgürlük mücadelesi bir türlü dikiş tutmuyor. Türkiye'deki yani egemenlerin, Türkiye'deki o siyasi aklın, Türkiye'deki yaklaşımın ideolojik
ideolojik baskısı çok belirgindir. Aslında işte 9 Ekim'in gelişmesine karşı uluslararası komployla mücadele, bunun işte 27 yıllık bir sürece yayılmış olması Kürt toplumunda çok önemli bir bilinçlenme açığa çıkardı. Şunu söyleyebilirim, yani tekrar bu komployu güncel gelişmeler ışığında ele almak mutlaka gerekli. Sen gideceksin, ne bileyim, olayla, olgularla, gelişmelerle ilgisiz en uçtan başka kesimleri dinleyeceksin ama bu sürecin, bu mücadele sürecinin, bu savaş sürecinin birinci dereceden sorumlusuyla oturmayacaksın, konuşmayacaksın. Onun görüşlerini almayacaksın. Yani böyle bir şey olabilir mi? Evet, öncelikle ben Beritan arkadaşı Gülnaz Karataş'ı ve onun şahsında özgür yaşam uğruna şehit düşen tüm kadın yoldaşları, savaşçılarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Tüm çabamız ve onların izinde yürüyebilme çabasıdır. Yani o doğru temsillerini yapabilme çabasıdır. برنامه تایبەتی رولگور دما آمده ساعت 16:09 ولگور دما بروکسل ساعت 15:09 هند رادیو دنگی گلده دکارن گهداری بکن. دم باشکودارین هیجا ام بنوچه که لزگین بو ورنه لباکوری کردستان اپراسیون لشکری هنه جافکانین هرمی دیار کرن کل هرمسی گوشیا بینگل قلب و لیجه اپراسیون لشکری دولت ترکاتی دست بکرن اگر آگاهین برپره ورن ام بوره پار بکن هر و حال هرما بستای جیل و تفگر ارتشا ترک آب جاهید دومه
İyi akşamlar. Medya savunma alanlarından özel bir programla karşınızdayız. Orta Doğu ve Kürdistan'da gelişen siyasi ve askeri gündemleri değerlendireceğimiz programımızın konuğu APOCU Hareket üyesi Helin Ümit. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ekim ayı içerisindeyiz. Ekim ayı yılın önemli bir dönemini ifade ediyor. Hem hareketiniz açısından hem de Kürt halkı açısından. 9 Ekim komplosunun yıl dönümü oluyor. 9 Ekim komplosunun yıl dönümünü geride bıraktık. Hareketinizin bu konuda yani komployla hedeflenenler, amaçlananlar ve Önder Apo başta olmak üzere hareketinizin Kürt halkının vermiş olduğu mücadeleyle elde edilen günümüzde ulaşılan sonuçlar üzerine hareketinizin önemli açıklamaları oldu. Bu nedenle bugün 9 Ekim komplosunu başlı başına değerlendirmekten ziyade son dönemde 9 Ekim'le de bağlantılı olarak Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü de hedefleyen eylemler gerçekleştirildi. Kürt kadınları Ahmet'ten Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Meclis önünde eylem yaptılar. Yine Kürt gençleri Türkiye'den Ahmet'e, Kürdistan'a bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Avrupa'da eylemler yapıldı, Rojava'da eylemler yapıldı. Öncelikle siz tüm bu eylemleri 9 Ekim komplosunun yıl dönümü vesilesiyle hem komploya karşı mücadele hem de Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü sağlamak amacıyla gerçekleştirilen eylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, ben öncelikle Kürt halkı için bir soykırım ve imha merkezine çevrilmek istenen İmralı adasını güncel gerçeklikte bir demokratik toplum ve barış yani bir umut adasına çeviren Önder Apo'yu sevgiyle, özlemle selamlıyorum. Yani sorunuza geçmeden önce şunu şöyle ifade edeyim. Genel olarak Türkiye'de tarih bilinci çok zayıf. Tarih bilinci zayıf olduğu için de aslında işte hani demokrasi mücadelesi, özgürlük mücadelesi bir türlü dikiş tutmuyor. Bunda Türkiye'deki yani egemenlerin, Türkiye'deki o siyasi aklın, Türkiye'deki yaklaşımın ideolojik baskısı çok belirgindir. Yani o yüzden de yani tarih okumaları doğru sonuçlara yöneltmiyor. Yani genel Türkiye açısından bunu söylüyorum. Fakat tabii yani Kürdistan toplumu açısından böyle değil. Yani Ekim gerçekliği, işte sizin de dikkat çektiğiniz gibi 9 Ekim gerçekliği Kürt toplumunun mücadelesi içerisinde çok önemli bir yere sahip. Aslında işte 9 Ekim'in gelişmesine karşı uluslararası komployla mücadele, bunun işte 27 yıllık bir sürece yayılmış olması Kürt toplumunda çok önemli bir bilinçlenme açığa çıkardı. Eğer bugün mesela Kürt toplumunu sosyolojik olarak, tarihsel toplumsal bir olgu olarak değerlendireceksek
uluslararası komployla yürütülen mücadele ve bunun açığa çıkardığı bilinçten asla kopuk ele alamayız. O anlamda ben yani şeyi çok önemli görüyorum. Uluslararası komploya karşı mücadelenin geliştirdiği bilinci çok önemli görüyorum. Bakın yani 9 Ekim evet sizin de ifade ettiğiniz gibi yıllardır aslında her fırsatta değerlendirdik. Her yıl dönümünde değerlendirdik. Önder Apo bu komployu hazırlayan, geliştiren koşullar nelerdi, ne hedeflendi, bunları çok kapsamlı değerlendirdi. Fakat şunu söyleyebilirim, yani tekrar bu komployu güncel gelişmeler ışığında ele almak mutlaka gerekli. Mutlaka yeni sonuçlara ulaşmak gerekli. Çünkü tarih böyle yaşanmış olmuş bitmiş olaylar yığını değil. Tarih kendi içerisinde diyalektik bir bütünlüğe sahip ve günümüzü koşuluyor, günümüzü açığa çıkartıyor. O anlamıyla 9 Ekim uluslararası komployu tartışmak, anlamak, anlamlandırmak gerekli. Evet, programın konusu şu anda bu değil. Fakat ben bu bağlamda birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle tabii ki 9 Ekim komplosu işte 1998, ondan sonra işte 15 Şubat varan süreç boyunca güneşimizi karartamazsınız eylemleriyle uluslararası komplocu saldırılara karşı fedai eylem çizgisini yaratan büyük şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. 9 Ekim uluslararası komplosunu güncel gelişmeler ışığında ele aldığımızda aklımızdan çıkarmamız gereken en önemli husus bu komplonun gerçekleştiği süreçtir. Bakın, dikkat edilirse 9 Ekim 1998'de devreye konulan komplo bir yüzyılın sonu, diğer yüzyılın başında gerçekleşmiştir. Yani 20. yüzyılın son yılı, 20. yüzyılın başlangıcıdır. Bu aslında yani şimdi günceldeki gelişmelerden baktığımızda şunu görüyoruz ki Orta Doğu'ya yönelik küresel kapitalizmin saldırısının önemli bir aşaması olarak planlanmıştır. Bunun herkese çok iyi konulmak istendiğini, o dönemin söylemiyle Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir parçası olduğunu